Momak je bio u vezi sa njenom drugaricom dobrom. Dalilu među vremenu vidjela da momak ima para, pa ne znam prije koliko godina, jer ona se sa svakim vjerila. Samo da kažem u stvar. A sa svakim se vjerila, pošto ona mene napadala za ona 3 šamara, što su udar jasno prizna, izvinjuju se javno, zato što se ljubila s Nevenom Hot. Ja se i Crne Gore, ako nas je neki drugi pogled, a sigurno i odavde, da mi se djevojka s kojom se u nekoj vezi ljubi sa Nevenom Hot. Ja se opalio 3 šamara po srpski. Dobro, pokajao se zbog toga. Da, pokajao sam se za to sve nebitno, posto toga ništa. I Dalila ti je oprostila to? Da. Momci prije mene, koji su bili kao jedan pokojni, to neću pominjem nikad, pokojni njen momak koji je bio moj nije prijatelj, poznanik iz nekih stvari. Mi smo tek kasnije došli do toga da je čak i s njim bila. Svi su ubijali Bogunju, ali nisu to šamari bili. To su bili šake, šutiranje, da ona nije mogla... Kako ti znaš da su Dalilu bivši momci tu? Zato što su svi to priznali, jer sam se ja čuo s nekim ljudima i to je to. Znači, sa svi, u diskoteka Roma u Tuzli. Sekund, Smiljo! Diskoteka Roma, što je bila u Tuzli, je svaki vikend imala problem sa njom i sa nekim momkom sa kim je bila. Jer ona je toliko bezobrazna, toliko je posesivna i toliko nema nikog, ona nema prijatelja. To morate shvatiti. Ona prijatelja sliču u realitiju. Ona napolje nema s kim kafu da popije. Ta Denije što je pominje, ni ne javljaju se. Denije neću u Njemačkoj tamo svoj posao. I Denije za dan isto rekla da Bolivu. Momka je uzela drugarici svojoj... Kako ti to znaš? Znam sve. Zato što je momak kasnije imao udes, bio s Dalilom, bio udes, bio u bolnici, kao posjećivala, poslije ga ostavila svoj posao. Majkina škola, ali da je slušala oca, bila bi na dobrom putu, sad kad sluša majku, samo tone. Evo čak i ovdje više nema sa kim kafu da popije. Baš zbog toga svog ponašanja. Ako ona misli u reality show parovi da će osvojiti prvo mjesto za to što ne priča ni sa kim ovdje, je to što se svađa, zajebala se. Ružica je bila i showman, i za sprdnju, i za sve, i za igru, i posvađala s nekim, i sa dosta njih je vas da bilo u kontaktu, ali ona više nikad, od nje nema ništa. Samo su i ostale te 3-4 žene bez imena i prezime, lažni profili koji kupe pare i šalju 2-3 litra kole cedevite gluposti i samo neka se toga ona drži, uspjeće ako izađe napolje, kad nećemo da prošeta Knez Mihajlovoj, ošlajmerica kogu će narode pljuje i to onda neka to bude njena pobjeda. Zašto da je narod pljuje? Nju niko ne voli. Iskreno ti kažem, niko ne voli. Česa ja mjesto Đubero, svi su govorili luda žena, nenormalna, bezobrazna i prije svega puna zla. Puna zla, ona se fino ne osjeća ni u džamiji, ni u crkvi. Ona nema svoju vjeru, ona nema ništa, ona je totalno zastranila, ne znam je li to baš ona takva u duši kao što osjeća ili je to napravila majka od nje, kao što je njeno tac rekao, ili ona baš takva osoba, takva se rodila, ali ona je stvarno puna zla kad ona nema napolje. Što je čovjek bez prijatelja napolje? Kad se ujutro, kad se ujutro probudiš da nemaš koga da zovneš, da ideš na kafu, da pođeš bilo gdje, što ćeš ti? Da zujiš po kući i da tražiš prijatelje na silu? On ima prijatelje na silu. Što to znači? Na silu ima Tijenu iPhone, za koju je svašta pričala 100 puta, milion puta. Na silu ima Jelenu Krunić. Ima na silu Jelenu Krunić. Jelena Krunić je mangup i milion puta bolji čovjek od nje. Jelena će nju da provali i neće izmršikat, nego će nalupa šamara u sred centra Beograda. Jer Jelena Krunić ima drugačije pogled na svijet. Jelena Krunić je dobra duša, prihvatila nju tu neki način, njena jadanje. Jelena zna sve. Jelena sve zna, sve samo je čeka kao se desi. I sve ono istina što je rekla za Eminu. Tijena iPhone, djevojka, ja nema ništa protiv nje, što mlatimo. Tijena ima svojih poslova, što radi, neka radi, svaka njoj čast kako zarađuje pare, ja ne ulazim u to. Ali ona nema mjesta tu. Ona će na kraj kad izađe da se dopisuje svojim fanovima što su je zvali, da uđe tu i njih će zebat i na kraju će ostati totalno sama osoba kao što je ona i opet će traži neki reality, jer ona je više provaljena. Dalila, Mladen je rekao da su te svi bivši momci tukli. Imam samo jedno pitanje, je li ovo moj poligraf ili od Mladena Vuletića? Bilo je pitanje na poligrafu, meni i tebe, sad više te nema. Nastavi, da čujem da što imaš još da kažeš, pošto ne znam ništa o ovom životu o kojem on priča. Nemaš komentar, nisu te tukli bivši momci. Vjerovatno mu je Božo pričao šta sam bila u prošlom životu, pa sad on prepričao. Ne, nego Alden, baš taj momak koji se oženio, njen bivši, kojeg ima istetovirano, kad smo ležali u krevetu, ja i ona u kasini goli, kad je on rekao primila si srpski, moram si prošlo 12, jel? Primila si srpski kurac, ona rekla
Allaha mi nisam, a leži gola pored mene u krevet. I on je rekao... Ti si bio tu i dok je ona pričala? Da, dopisivali su se i rekla mu je Allaha mi nisam, a leži gola do mene. I onda je rekao, one batine sve što si dobio, to ti je malo, što ti zaslužuješ, nema da mi se obraćaš više i kraj priče.